bakso dulu. Izin video, Mang Ali lagi ngebaso dulu. Kita lagi ada di bakso tulang. Bakso tulang Bogor. Tuh guys, Mang Ali sampai metung mangkoknya guys. Tuh. Mang Ali mengambil baksonya tuh, ngambil baksonya. Aku pergi ke sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita. Sini kita lagi jalan-jalan sambil jajan guys. Di bakso tulang Bogor yang ada di Jalan Raya Bogor.
Thank